Di Bojong Soang mamanya aya aneh-aneh wae deui banyak aya tukang resto Sunda nu bara-bara keur viral ame pisan di Bojong Soang nepikeun ka aya lotek jadul sama kerupuk banjur di sini teh. Lokasinya teh ada di Cikoneng di jalan spektakuler lamun ti gerbang tol Buah Batu mah 15 menit ge jadi nepi ka dieu tepat teh bara-bara ngeunaheun makanya juga di sisi balon. Udah puguh lamun Sundaan mah sistemna parasmanan ada ikan nila, ikan gurame, perayaman, percumian, wah pokoknya mah bakakak, gepuk, asin segala aya pokoknya mah. Yang bikin kaget mah di sini teh nasinya bara-bara free refill jadi rek nyokot 5 keduk ge teu naon barudak sama teh tawarnya juga free refill. Wah bara-bara enak banget ini mah. Ya udah wes kayak mah pesan semuanya tapi aku teh sakieu bara-bara worth it atuh ini mah buat makan keluarga rame-rame benar-benar murah. Pasti makan teh wah ini si cumi bakarnya pakai sambal dabu-dabu benar-benar tambah segar bakakaknya juga lembut dan pakai ayam pejantan katanya teh bumbu bakarannya teh benar-benar meresap pisan terus terlalu manis apalagi dipakein sambal terasinya wah jadi benar-benar juara banget. Lauk kurang lagi ini benar-benar fresh pisan teh bau taneuh gitu. Ya udah wes kayak mah mau ngalas dulu pakai ayam bakakak, pakai gepuk, pakai naon teh cumi, pakai jengkol terus sambalan pakai sambal hejo. Wah benar-benar enak pisan gepuknya juga benar-benar lembut. Jejer lia singa tawaduk ha. Ieu teh mendingan pisan. Tapi yang paling best of the best mah menurut saya mah ieu si cumi make sambal dabu-dabu na jeung gepukna. Wah bener-bener seriusan barudak lamun ka dia kudu wajib cobaan. Sate janonya juga menipu jadi enggak bener-bener nyelap di gigi gitu si janonya teh. Belum beres sampai di situ di sini juga ada jajanan jadul, ada cilok jadul sama kerupuk banjur tapi favorit kami mah tetep kerupuk banjur dipakeun sambal oncom siga kieu. Si bumbu oncom teh barengan pisan bener-bener jadul asa buatan nenek sendiri gitu. Bener-bener kudu wajib dicobaan ya si sambal oncomnya bener-bener nikmat. Urusan minumannya mah kalem di sini mah banyak pisan ada bubur jadul, ada jus pokoknya mah segala macem loba pisan lah tapi si kayaknya mah favoritna ibu bubur jadul lah karena ngeunah pisan. Sok atuh geura didatengin nama tepatnya teh Saung Balarea yang lokasinya teh ada di Jalan Spektakuler Cikoneng Bojong Soang Kota Bandung.